ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल्ला मेरे बदल कोली फजर तरी मिसिलसिला के प्रोग्राम का है को आदे इंगुडाना फदाएं फजर तरी मिसिलसिला की कुरान का बयान कुरैफावा फंसविस रसूल बेकलुंगे रिसालत गेनस्तिन मट्टा गारगुन में तैयार कुरमुंगा न प्रोग्राम है मेरे इस प्रोग्राम कुरिया गेंगस्तेबानी शेख अब्दुल्ला जमील आदे इंगुडाना फदाएं गारगुन में मिहार वाहक दक्को मिदनी अरबिंगे असला बेहगोतु नोता अरबिंगे हज़ारतकी कोबाकमा मी कंदत्तका बेहगोतुं तेबेफुने तुरु मालूमात केनेस्ते मेरे सागोंड मिवाहक फिरमद नवालाने शेख इब्राहिम अहमद अरबिंगे इक्तिसादी हालतन अलगोंड में वाहक दक्कारो अरबिन्नकी बदवीना रव्विहिंगे मच्चे एकुलेफा बैकन अलगोंड में फाहा कुरंजे अदे बदवीन्नकी एबामिहुंगे दिरियुलुमुगा गिरिबकरी गेंगुलुम आदकों एकमुगे मच्चे दिरियुलुम बिना कोफा बै मिगोतुं मिबामिहुं दिरिउलनी विनया फिनलिबुं फसेह तंतनुगा मिबामिहुं केवमकी गिरबकरीगे किरा महा मि फदतकति अदि फेलिगे फदतकतिगे मिबामिहुंगे दिरिउलुं बिना कोफवणी दें मि गिरबकरीगे हमुं केहरिं मिबामिहुं फेरा गोतका बेणु कुराचिसा अदि फेली गोतुका बेणु कुराचि तैयार कुरनी देन रव्वहिगे उले बै मिहुं वेस जमल गेंगुले कं ए मारिखुं फा कुरा कमे नुवता एमिहुं गेरिबकरी वेस गेंगुले कम वे नुवता अलगुन मिं आदाग बाकु मुना कम वेज्जिया गेरिबकरी हुइहेपा उले कम वे मीगा शरफेर इज्जतरिम वेस अदि एम्मे आदाग निकमतिम वेस हमा एं हालतिगे अलगुन दन्नवाणी मिसागा कीत रसूला එකලෙක් ෆානග හයාපුළුගේ කුරිකොළුග බකරි හුයපා ඔළුවි රසූල් කමා ෆනුවම් කුරින් අදි අමර් ඉබ්නුල් ඛත්තාබස් හම් මිෆදෙන් බකරි හුයපා ඔළුවි කම වේ අදි මක්කාග ඉබ්නු මස්ඌද් වෙස් අදි මිනුම් වෙස් එත බේබේ කලුන්නේ බකරි හුයපා ඔළුවි කන් අල්ගොන් මෙන්න තාරීඛ් ෆත්තකුන් වනි සාබිතු එංගිෆා විෆාර කාෆිලාතකුන් අතර අදි බුඛූරා තෙරහ හවාදුග බාවෙත්තක අදි මිනුනස් ජනවාරුගේ දලා හමා ෆෂුවි ෆේරාම හතියාරා මිෆද තකති උෆ්ලාලුණු කමවේ එම්බුරි අන්නයිරු ගොදන් මේබිස් කදුරු තේව් ශාම්ගේ ෆේරාම් ෆද බයි තකති එමිහුන් ගෙන්නකමවේ අදි මිනුනස් එබෑමිහුන් එදතුරු කුරා තනකුන් එබෑමිහුන් බේනුවා මුදාත මක්කාය ගෙන්නකමවේ කුරයිෂුන්ගේ තෙරේග වියෆාරීගේ දතුරුත ඔයිකමන් අල්ගොන මෙන්න එංගිෆාවේ එයි මිසාක ෆිනි මෝසුම්ගා යමන් කරය කුරා දතුරා හුණු මුසුම්ගා ශාම් කරය කුරා දතුරු එකඤ්ඤන්නු ඒගේ ඉතුරුවෙස් එබෑමිහුන් තෆාත් දන්තන දතුරු කුරාකමන් එයි එංගේකම දැන් මිබෑමිහුන් මි දතුරුතෝග අමාංකම එකු දතුරු ෆතුරු කුරවේනේ ෆුර්සත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උති තනවස් කොද්දෙවාෆා ඒ zamaanaki හගේගතුගා මි අමන් අමාංකන් එවස් බයක ෆුරිහම ලිෆා ඒ zamaanenu එකමකු මක්කාග මීහුන්නන් එනියම්ෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ zamaanu ගාවස උති දෙවාෆා මි මිනුන් එහෙන් හුරිහා bayaka khilafan ebamihun libunu kuriyer mekkan ei fa kurekame mibamihun muli aharuge teregas mifada eta daturuta kon ulekamawe mi daturutauga allah wani ebamihun ekankamun khasa goittaka medwari koddewafa miwahaka takir qur'anuga allah wahi kurawa wani surat quraish ga ade liila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf මෙයතුගේ මානේකි කුරයිෂුන් හැගේ මීහුන් එක්වරි කුරවා ආද කුරව මට්ටකේ ෆිනි මෝසුමා හුණු මෝසුම්ගේ දතුරුතක එබෑ මීහුන් ආදවේ හේනු මට්ටකේ ෆහේ මී ගෙෆුලුගේ වේ රස්කලාන් හස්රතන් එබෑ මීහුන් අලුකන් කුරා හුෂිකමේ ඒ කලාංගේ බඬහයා හුණුකම්ගේ වගුතුගා එබෑ මීහුන් කාන්දෙව්වා අදි බිරවරිකම්ගේ වගුතුගා අමාංකන් ලිබිදෙවි රස්කලාංගේ අද මියසූලන් අල්ගොන් මෙන් බලාලා ෆියා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මක්කාගේ අහුලුවරින්න වර ખાસ qadare wara khas izzate mitaga miwani devwafa ei duniyega aman namaka men neti fituna fasadaya hamanu jihuma sulha masaska netifa mujtama qaamafa idwasarega wes makkaga mihunnan allah subhanahu wa taala eba mihun birwerikam rakatere koddewa eba mihunnan aman namankan devwa eba mihunna kembuyumoga takati fasehen libena magu allah subhanahu wa taala tanwas koddevi koddevun ei allah subhanahu wa taala ge
gekolu nota kaabatullahi ekalaange devvi khasa daraje gotuga lavwafa kamekkan mitaga algon menna miwani ekalaange angawa devwafa ehemwima e usuluge matin eba mihunnan e libunu ni'amen eba mihun handan kurabege gotuga demitibikama winama eba mihunnan ege sabu warabbodeti faadata kuris hage gotuga mikankan e mihunnan eruga eha rangala nuvisnekan ei algon me faha kurun jihekame ade mi wahakata tarikhul arabul qadim ga dr hamad sarai adi asiratu nabawiya fi dawil quran was sunnaga dr muhammad bin abu shahbawani bayan korwa den kuriya gendawan al ustaz musa anwar ade mi arabin emihanga vyafari daturtago sabun ehengam tahoge aadakataka veshi wala boda dasagendi emihunna minikiruma hisabugatere arabinna wadewuna hamafaden qawmdoge siyasi iqtisadi adabi halat engendiya misaleka faris kara roman empire ge kandatta emihun gendawge islam din amaffa mikang masabun emihunge mudane islami futuhataka wara boda sartaka kogendi adi hamayako idarigatun kaba kandatta hingumuga arabinna mi kurim agon mishara koru yafari ge sabun wara boditi faydate ko gendiya den ogmen arabinge biafari halata balalaero arabinge me bod biafari bazar me yonnani makkaga haj khazagotega hajj mosumuge alkama guligen hajj alkama guligen me biafari me aganda haftayen hado baba mige terega tafat wattoruge chita bikkuma behete kama ilmari bayan koro bafwe me eketerega khazagotega ogmen fa korbe hangurama ge hatiyaro tafat wattoruda mitanuga me bikkuma gotum behetifa honna tammi ogmen war boda fa kolleve kandatake den kuriya gendawani ashekh ibrahim ahmad ade algon hiwani mi musa anwar e dakkam feshi wahakyan algon kudako eche ituru kollaf diun rangalu he ehmi mitaga algon mi wahaka dakalani arabinge bazar taka behegotu deme kuri musa anwar ge wahakyaga mi nukta wani kommes mimarka isharat kurawaf ade hennames algon mitaga mi balalam beenum wani arabinge bazar taki kobato e bazar tak kinto qaim mi usula algon me balalar arabinge waragina bazar tak qaim be fawakan faha korave misalaka uqaduge bazar mijanna nota majannage bazar zul majazge bazar mifada bazar tan hurikama ve al imam al fayyumi vidalwani uqadaki jahiliya zamanuge emme bodu bazar tak tereng bazar ekamga mitan qaim fa wani qarnul manaziluge fahatuga akamga mi toifge sarhaduga qaim fa wa tanekama mi al imam al fayyumi vidal fa wani yaman kare damoge mitan onnani abu ubaida vidalwani hanafas hama bimuge sarhaddeke uqaduge bazaruge sarhaddaki mitan onnani najid karaya toifa demeduge mitaga bazare qaim wani zulqaida mahuge fanaren fahuge egmaneki fahu fanarage terege mitaga bazare qaim wani adi ehsabun emahuge niyalan e bazaru demiyonnakama ve mi viyafariya siyasata adabiyata lemverikaman hedifawa bazareke ega maneke hagegatuga viyafari verin etana gos viyafarikon hada ulumuge itura siyasi eke kandattawga wahaka dakka jadaluko munazarakon hedumattaka emihun evva tane gotuges mi bazaru himenifa wakama adabi eke kandattawga macca wahaka dakka ekakwanekaka mi jadaluko ekakwanekaka vure molan adabi eke kandatta bayan kura bazare gotuga tamvefa otuma ekakavvure digkol len kiyuma ekakavvure molu len anikaw kiyuma mifada lenta bazaran hushele bazare gotuga wada verikamuge bazare gotuga ami bazar qaam fa wakamga den efu etanu makkaya kariyen eba mi hun jihile ei majanna nota mijanna ge bazare mi bazar onnani zulqaida mahuge fahokoluge terege den efu zul majaz de mi uqada gatuga wa bazareke mitaga bazar qaam wani zulhijja mahuge furutamaduhum feshigenne hisabun yawmut tarwiya nota algon me miharu kiya gota vejjiya hajj mahuge avwana duha hame mi bazar demionna kama wani den efu emihun minayada kama mi wahakata asiratu nabawiya fi dawil quran was sunnaga dr muhammad bin abu shahbawani bayan korwafa miya khilafa halabiyege siratuga wani arabin hajj musumga shawwal mahuga uqaduga bazar qaim kurakama den efu mijannayan es vihi duhu etaga bazare qaim koggen demitibe kamga den ege fahuga zil majaz daturukon etaga tibeniye ei hajjuge duwas tan nota hajju musuma hameyen emihun tibe taneke nota hajjuge duwastawge emihun tibeni etage ekamaku mutabar gotega algon menne engeni shawwal mas ei hajjuge musumge terega
gina fahara nobeleve mahege gotuga himeni faawaka bay muarrikhun bayan kurani arabin ukaduga tibeni shawwal mahoge kurikolum feshigen kamga den etanun mijannaga bazara gos vihiduhu etaga qaime tibekama ege maaneki etana gos tibeni zulqaida mahoge vissa hameshe gaaganaka den hajj mahoge nota zulqaida mahoge mi vihiduwa eta tibeniye ege maaneki zulqaida mahoge fahu fanara ekkon etaga duwale weni kama den hajj mahoge handu fenuniyema zil majazan emihun daturu kuraniye etaga hajj mahoge furutama duhum feshigen gos avwana duhuge niyalan etaga tibeniye den ege fahuga arafata daniye mi goin algon menna kurin algon bayan kuri abu ubaida ge riwayatuga wa gota wara gaakkan bodukam mitaga mi faha kurweni arafatuga eba mihun wiefari koshe nule hagigatuga algon menna mi zamana bala fias mi hajj musumge emme muhimmu duhaki arafat dusema arafat duhuga eruga sama alukamuga mihun demi tibeka mitaga mi fahaga wegen diei adi minaga wes eba mihun wiefari koshe nule allah wahi kurwani laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum mi suratul baqarage sateka nuwadihi avwana ayatuge baye mi bag maane ki tiyaba mihun hadwa bod korevi allah hazratun libe dharmawanta verikamen ebahi wiefari kurun fada goeggotun hoda tanwaskamen edigatumakun tiyaba mihunge machaka kushenete mi usulan algonmen balala fiya hagegatuga e zamanuga e mihun e wiefari kur nule nulumse hagegatuga mitaga algonmen eba faha kuranje mi bazar tawge iturawes e zamanuga enun eta bazarutan hedifa waka algonmen nenge misalaka dawmatul jandaluga rabiul awwal mahuga warabod bazar qaim wakama ve adi umanuga tim bazar qaim wegen dakama ve misalaka siharuga rajab mahu bazar qaim wegen dakama dabaga rajab mahuga fahkoluga bazar qaim wegen dakama hame gote julfaruga rajab mahuga bazar qaim wegen dakama umange bazar mi khasa ve fawani india mi hunna khasa bazare gotuga ei Oman mi India kanda gaakamun hagigatuga hesaba India mi hunda tur fatur kon as etanum wiefari kon ulen fasihe kama wati adi adan goves bazaren onnakaman e onne ramadan moge furatama fanaraga terega kama sonagaves mifada bodu bazaren onnakama mi onne ramadan moge fa fanaraga terega adi yaman ge hadur mautu goves bazaren onnakama mi bazara suqu rabia eski ekama mifada bazaruta eki sarhadu toga eki duwasora qaim mundaka adi mi bazar toga hamekani wiefari kurun ekanye nuun onnani kurin salgon ishare kur fade wiefari getura siyasi ekkantaka adabiyatuge ekkantaka adi lemveri kamuge khasako mi lemuga wada kiya ayka konekaka mi wada jihumuge kandata gendiun ei mi ba mi hunge mi bazar toge khasaka me gotuga belefawti den kuri gendawani Sheikh Ahmad Abdul Karim adi demme Ibrahim alwon men vidalo de wafi mi islam din aw kurin arabinge terega tafatu bazar taka tafatu wiefari muamalat kurum dia kama ade algon men tarihi fotakun hinge gotuga islam din aw kurin jahili zamanuga arabinge terega tafatu goggota huddanun gotuga muda kaboy olum vesemi hinge terega oti amwefa ege terega juwa kuluma riba keuma yatimunge muda no hakkun keum fada kantata arabinge terega war wargade feturi amuf wakan algon men tarikh fattakum ves adikit qur'ana kit rasulage bas furtakum ves enge ade islam din aw mafahu mi emmeha kantata ki haram kantata kam gawani hamaje sawafa no hakkun evesmi hege muda ferigatuma yatimunge muda keuma riba keuma adi minum ves halal nun gotuga hoda taketi kabo hedum wani islam dinuga haram kurawafa adi haram gotuga muda hoduma efada muda timaga ambidarin kandi hedum ves wani mana kurawafa adi abad ves halal gotuga hoda taketi kabo heduma wani amur kurawafa sababaki miha kambon kura masakkata kabo ole takeccha enage iman kamge tedveri kama tedveri noon kama demedu warabbodu gulume wakan kashawar dirilu mattaka kura masakkataki islam dinuga kurun haram masakkate kam gawanama ena kani haram gotuga hoda fasa ehen kama vejjanama enage aqida fasiduwe hituge iman kama buru arane
haram gotuga hoda taketi kabo hedun islam dinuga wani haram kurawwafa ei haram gotuga hoda muda kamga vies nuwata ehe mihunge haqquta atulagatun kamga vies nuwata kewma ei buin haram kurawwafa wa bawategge kabo taketi keun kamga vies nuwata buin kamga vies ega eves tafatenne البقرة سورة ستيك أديها أفن آيتها الله سبحانه وتعالى وحي كرفافا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون معنى أدي تيباميهم مداتا تيباميهم جمدوغا باطل غتوغا كانوا لشي أدي تيباميهم دينتي بجمع ميستكونج مدلوغ ترين باي فافوري غتوغا كيومتكا تيباميهم مداتا حكم كراميهن نديشه آده أنياوري غتوغا يتيم كودينج مدا كيوما كيوس وربولتي فافتوغ تريغا همني كمي وربولا نهي كرافافوا كمي أذكرت قرآنوغا يتيمونغ مدا نحق كا فراتك ورن هركشي وعيدوغ بسفل باوا لفافوا النساء سورتوغ ديهوان آيتوغا الله وحي كرافافوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا معنى هم كشورون أنيابرونغ غوتون يتيمونغ مدا كاولي ميهن درناشه إباميهن باندا إباميهن ألاني ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾಂಕಂ ಕಶವರೆ ಹುಳು ರೋವೆಗೆಂ ಅಂದ ಹುನ್ನ ನರಕಯ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಕಶವರುಂ ವಿಸ್ ವಣ್ಣಾನೆ ಮಿ ಆಯತುಗ ವರ ಸರೀಹಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ಎವನಿ ಬಾತಿಲ್ ಗೊತುಗ ಮುದಾ ಕೆವಮುಗೆ ನುಬಾಕಂ ಖಾಸಕೊ ಯತೀಮುಂಗೆ ಮುದಾ ನುಹಕ್ಕುಂ ಕೆವಮಕಿ ಬಂಡಂ ಅಲಿಫಾಂ ಎಳುಂ ಫದ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿಕಂ ಎವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಹಾಮಕೊದ್ದೆವಾಫ මිහෙන්ව අල්ගොන්මෙන්ගේ මෑ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ ෆානුගේ උම්මතුගේ මීහුන් ඒ නුරක්කලුන් සලාමෙක් කුරව මට්ටකා හරාම් ගොතුගා මුදා හෝදුමා කෑබොය හෙදුමුන් දුරුහෙලිවුම වනි අංගවාෆා අදි ගෙල්ලුන් දෙනිවි හැක්කමකුන් රක්කාතරිවුම උම්මත ඉර්ෂාද් දෙවාෆා වයිරු ඒගේ තෙරෙන් එක්කමකි යතීමුන්ගේ මුදා නුහක්කුන් කෙවුන් දෙන් අරබින්ගේ තෙරේගා එමෙ බොඩ ෆෙතුරි ආම්මෆාවා අනෙක්කමකි රිබා කෙවුන් රිබා කෙවුමුගේ නොබෑකම ರಿಬಾಕಾ ಮೀಹುನ್ನಂ ಹುರಿ ಗದಫದ ಅಜಾಬ್ಗೆ ವಾಹಕ ವಿಸ್ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅದಿಕಿರ್ತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ತವುಗ ಬಯಾನ್ ವಿಫವೆ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆಂ ರಿಬಾ ಕೆವಮುಂ ದುರುಹೆಲಿಯುಮಕಿ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆಂಗೆ ದೆದುನಿಯಗೆ ಬಾಜ್ಜೋರಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರನ್ ಜೆಹೇನ ಕಮೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬುನ್ ಸಲಾಮೆ ವಮಟ್ಟಕ ರಿಬಾ ಕೆವಮುಗೆ ಸುಂಪಾ ಕಮುಂ ದುರುಹೆಲಿಯುಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿವೆಗೆಂ ವಾಕಮೆ البقرة سورة دويست حدها فسونا آيتك الله وحي كرفافاوي وحل الله البيع وحرم الربا أدي الله ويفاري حلال كرفا ربا حرام كرفيه أدي هما سورة أدي البقرة سورة دويست حدها أفونا آيتا يا جهن آيتا مدي آيتك ربا حرام كرفي كما ربا كيوم دروهل يوم أنقوافا وي أدي أي الله سبحانه وتعالى وربوட ಕೋಫಾಯ ವಡಿಗನ್ನವ ಕಮೆಕ್ಕಂ ವರ ಸರೀಹಕೊ ಅಂಗವ ವಹೀ ಕುರವಾಫವೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ತಕುಲ್ಲಾಹ ವದರೂ ಮಾ ಬಕಿಯ ಮಿನರ್ ರಿಬಾ ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಮುಅ್ಮಿನೀನ್ ಫಇನ್ ಲಂ ತಫಅಲು ಫಅ್ಜನು ಬಿಹರ್ಬಿನ್ ಮಿನಲ್ಲಾಹಿ ವರಸೂಲಿ ಮಾನೈ ಎ ಇಮಾಮ್ ವೆ ಜಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ಕಲೇಮೆನ್ನಕಿ ಇಮಾಮ್ ವಾ ಬಯಕು ಕಮಗಾ ವನೀನಮ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವೆತಿವೆ ತಿಬೆ ಹುಷ್ಕಮೆ ಅದಿ ರಿಬಾಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಬಾಕಿ ಲಿಬೇನ್ ಒಯಿನ್ ಎಚ್ಚೆ ಹಮ ಮುಳೀನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಮಿಕಂ ಮಿಹೆನ್ ನುಕೊಫಿನಮ ದೆಂತಿಯ ಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಂಗುರಾಮ ಎಲಾಂ ವೆಗೆನ್ ಹುರಿಕಂಗೆ ಇನ್ಜಾರು ಲಿಬಿಗನ್ನ ಹುಷ್ಕಮೆ ನಮವೆಸ್ ಕಲೇಮೆನ್ ತವಬಾವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಕಲೇಮೆನ್ ದರಂಜದ್ದಿನ್ ಅದದುಗೆ ಫಾಸಾ ಎಬಹಿ ರಿಬಾಯಾ ನುಲ ಲಿಬೇ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಕಲೇಮೆನ್ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ನುವಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಅದಿ ಕಲೇಮೆನ್ ನವ್ವೆಸ್ ಅಣಿಕುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ಗೊತುಗಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ನುವಾನೆ ಅದೆ ಮಿ ಆಯತುನ್ ರಿಬಾ ಕೆವಮಗ ನುಬಾಕಂ ವರ ಸರೀಹಕೊ ಬಯಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಅದಿ ರಿಬಾ ಕೆವಮಕಿ ಎಯಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಫಾಫತೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಅದಿ ರಿಬಾ ಕಾ ಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಹಂಗುರಾಮೆಯ ತಯ್ಯಾರುಮ ಎಕಲಾಂಗೆ ಗೋವಾಲವ್ವಾ ಫೆವಣಿ ಎಮ ಮೀನ್ ಎಬ ಎಂಗೆ ರಿಬಾ ಕೆವಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲ ನಹಿ ಕುರವಾಫ್ವಾ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂತತಕ ಅರಾಗತುಂ ಫದ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅದಿ ಕಂಡೇಳಿಗೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಅದುವ್ವೆ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹಾವೆಗೆನ್ ದಾಣೆಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಒಳುಮೆನ್ ನೆತಿ ಮಿ ಆಯತುಗ ಎವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫ ದೆನ್ ರಿಬಾ
كيومكي قيامتك علامات توقترين علامات كمغا كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربافه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر أدي مي حديث فلق معنى ابن مسعود رضي الله عنه جاريهن ربا بجنبه هم كشورن كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلق رفيه قيامك كاري ومن ربا زنا أدراء عام وجندانه مي حديثك الطبراني الأوسط روا كرباف حديث فلق مي صح حديثك كما الحيثمي بدار فوي أدي الحاكم أبو داود ابن ماجه النسائي فدا إتب بيكلن أبو هريرة رضي الله عنه أريهن روا كرباف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره مي حديث الجماعة هم كشورن كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربافة ميستكون جمتش الزمان أنانه إدوسور نوتا زمانوغا إفس ميهكو ربا كيوم ركات ربجن نوانه فه ربا نوكا ميهكو هوري نموس إينوس ربا جهيرفوغا جهي إيجي جلون إينا إفس فورانه مي حديث فلون أولمنتي هاموا غوتوغا ربايكي مولي مجتمعوغا فتري عام وجن دانه وباي أدي وباين ركاتري وون اندغوانه كمه اي ويما الغونمن مي وباين ركاتري ومتكا ربا همنه إفس باوتيگه ويفاري نوكو ويتو بلمي ور مهم كمه أدي ربا همني دانه كما شكو وفده فدا إفس باوتيگه معاملات إفس نهينغوما عزم كان علمي مين ركلن سلامه ومتكا لازم كمه أدي أبدوس حلال تكتي كابه علما عاده كرماتو اچگا حرام کمه اکلویگم وا evs اچ نوکاویتو بلمکی ور مهم کمه ادی اهم میهونگه حق تک اراغتمون درهلیوما ابدوس مسک کرن جهنه سببکی الگون من اللهගේ حضرتك كتم ومغتون كرا الکنتک كرا دعاتك الگون من کا تکتیگه اثر قرانه دعا قبول كرباني حلال تكتي كاب على ميهونج دعا مكما بهيغتون كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربافه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا هم كشور الله سبحانه وتعالى رنگالو ما متويري فراتك أدي كلانج قبول كرباني وس رنگالو كانتتك الإمام ابن كثير ودال وفاوي والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة هذا مي الإمام ابن كثير بدالو فهميواني حلال تكتي أي دعاء قبول كربومجي سبب توجترين سببك أدي حرام تكتي دعاء أدي ألكن قبول مناوى فدين إما ألقون من أبد بس حلال تكتي كاب ولما هذا كرمبي أدي إكمجا نوتأجا حرام إبس كما إكليجن با إمها تكتين درهلبي ركاتري وما ألقون من عزم كندالن في هذا جاهل زمانوغا إفدا كنتكا تكتي فتري عام فإفدا ميدو إسلامي مجتمع توغوس حرام يفارتكا ربايا نحقون إهميهم مدى أتلاغنغن كيوما مفدا إمها كنتتا وني عام وما ألقون من دنيا آخر باجر كرمتكا إفدا إمها كانت تكون درهلي بركاتري ومي ورم مهم كمه دين كوري گندوان الاستاذ موسى انور ಅದೇ ಮೀ ಅವನು ಮಿಹಾರ್ ವಾಹದಕ್ಕೂ ಮದನಿ ಅರಬೇಂಗ ಎಕ್ಸಾದಿ ಹಾಲತ್ತುಗ ಮಚ್ಚಂ ಅದಿಯಮ ಈಗ ತೆರೆಗ ಮೇ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಬೈ ಕಂದತಗ ಮಚ್ಚ ಸಗುನು ಮದನಿ ವಾಹದಕ್ಕಮು ದೆಂಗ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಅರಬಿಂಗೆ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಸಿಫತಕ ಬಲಾಲಾಯರ್ ಜಹಲಿಯ ಜಮಾನುಗ ಅರಬಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹಾಡಿ ಹೊತರು ಇನ್ಸಾನಾಗ ಸಿಕೊಂಡಿ ಕಬೂಲು ನುಕುರಾ ಕಂದತ್ತ ಹುರುಮಾಯಕ್ವೆಸ್ ಮಚರ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಸಿಫತಕ ಇನ್ಸಾನ ಅಜಾಬ್ ಕೊಂ ಅಂತರಿಸ್ ಕುರುವಾಪದ ಮಚರ ಸಿಫತಕ ಹುರಿಕ ಅವನು ಕಬೂಲು ಕುರಂಜೆ ಮಿ ಮಚರ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಸಿಫತಕ ತೆರೆಗ ದೀರತಿಕ ಅವನು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ದೀರತಿಕಮಕಿ ಅರಬಿಂಗ್ ಎಕ ಕೊನೆಕ ವಾದಕೋ එකමාද ෆඛරයවා මතවර සිෆයි එබෑමි ಲೆಂತೋಗ ದೆಬಾಕುಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಂತಕುಗ ಎಮೀಹು ದೀರತಿಕಮ ಬೆಹಗೊತಂ ವಾಹದ ಕಾಫಾವೆ ಪಂಡಯ ಹುಣುಕಮ ಗದ ಫಿನ್ಯಾ ಕ್ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಗೆ ತೆರೆ ಫಿರಿಹೆನ್ನು ಎಮೀಹುಗೆ ಮೆಹಮಾನು ಹೋದಮ ದತರುಕುರೆ ಏನ ಅತುಗ ದಿರುಮುಗೆ ಹಯಾತುಗ ಎಹಿ ತೆರೆಕ ನುವತ ಆಯಿಲಾಗ ಎಹಿ ತೆರೆಕಮತಿ ಎಂಪೆ ಜಮಲೆಕ್ಕಮುಗ ವಿ ನಮಸ್ ದೀರತಿಕ ಏನ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕುರನಿ ಏನಾಗೆ ಮೆಹಮಾನಾಯ ಜಮಲು ಕತಿಲಾಫ ಕಾಂದಿನುಮ ಆದೆ ಮೆಹಮಾನಾಟಕ ಏನ ಜಮಲು ಕತಿಲಾ ದುಯಾಫತ್ ತಯಾರು ಕುರೆ ಹಮ್ಮೆಫದೆಂ ಬೊಡೆತಿ ದಿಯತಕ ಎನುವೆಸ್ ಬೊಡೆತಿ ಕುತ್ತ ಮಾಫ್ ಕುರೆ ಲೇವರಮು ಹುಟ್ಟುಮಗ ಸಬಕ ಬೆಸ್ ಮಿಕಂ ಅಗುಮೆನ್ನ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮಿಗತುಂ ಅಗುಮೆನ್ ಬಲಾಲಾಯರ್ ದೆಂಗುತಿ ಅಹದು ಫುದ್ದು ಅಹದ ವಫಾತಿರುಮಕಿ ಗದೀಮಿ ಜಮಾನುಗ ಅರಬಿಂಗ್ ದೆಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಮಿಹಿಂಗ್ ಬಲುಗ ಅಳಿಫಾವ ಧರಣಿ ಅದಾ ಕುರುಂ ಪದಕಮೆ
එකමට්ටක දිමාග අමිල දරින් කතලු කරම බෙස මිය පහකන්නු ජෙ අදි අමිල ගෝති ගෙදර kharaabegen diyakamuga vinesakamuga emi farbaale no bahata den hamaya koti den agonam balaya nafsuge izzatirikama ke sarabin kibaga hori hardana sifai bikama sabun hibargada kama ghiratirikama sifai mi kibaga harla fave ebes halega tima gadar ehemi kurmati ga wattigen daaka මේ යජමානුගේ එබ්බේ සරබ්බක බේන් වෙන්නුවේ මීහෙක බුණමක අනුවත අමල කුරුමක නේදේ ඉතිමාගේ ගදර වෙට්ටිගෙන් දා ෆද බහිනවත අමල කුරුමක හැම ෆද කමේ හිඟාෆිනම එකමක බදලෙෆ්මා කි එමුත්තමග ආදේ ෆවා කමේ එකමොට්ටක තිමාගේ අබ්ලු නෆ්ස් කුර්බාන් කුම බස් පහ කරනු ජේ මිකතුන් අගොමෙන් ඊතර තෆ්සීල බලාලායරෝ බිබුනි ඉස්වතක තෙරේගා මේ අසුම් වර්ගදකම හිල්මරිකම තදුරිකම අමානාතරිකම කදරවරකම දුරහෙලියම මකරවරිකම දුරහෙලියම පහ කොල්ලේ මිකතුන් අරබින්ගේ තෙරේගා දීදෙත්කම ගොතුන් මෂූර් බේකලකේ හාතිමුත් තොයි එද්දුහක මි හාතිමුත් තොයි අස්වාලු කුරි දීදෙත්කම ගා එබස්මිය කලියෆාන් කුරියා රාෆා වේතොය කලියෆාන් විදාලු යතීම් කුජ්ජක තිමන්නා එන ගිෆ්ටිය ෆේබීමේ ඒරෝ එන දිහ බකර් දෙබ්බාවතේ එන එතකදි කතිලා මස්ත තයාරකුම ෆෝ අහරන හොෂඩිය තිමන් බුනීමේ මා අල්ලාහ් කලිය බරකාල් ලබ්වානේ එෆෝ එන අතුගා හුරිහා බකරතේ කතිලා එන තිමන්නා ખાන්දිනේ නමස් තිමන්නා එයින් එබස්කම නේගේ තිමන්නා දතර තයාරු නකොංගිරු ගේගේ වශාගෙන් ඔති මුණි ලේගේ කෝරතකේ එන අතුගා හුරිහා නාම සෝෆිතක එනවනි කතිලා තිමන්නටක ලියාපත් තයාරු කොෆේ තිමන්නා එන බුනීමේ කලිය මිගත කන්දත කුරි කීවෙගෙන් හියේ එන බුඤ්ඤ සුබ්හානල්ලාහි මය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිමන්නා දෙවි බරකාතකේ තිමන් කලියෙන් එතකච්චමත් බඛීලුවම් විහිය එෆද කනදකි අරබින් හොතුරු සිපේ කමුගා දෙකේ එච්ච මානකි තිමාගතුග එච්චෙන් හොරේ එහෙම් මිහෙක ඒති හදියානු කොනවත ඒ එහෙම් මිහෙක මේ හොෂ නෙරමකි අරබින් ගේකොත ගමින් උතරේගා මෙනේ වරන් හොතුරු සිපේ දෙන් හාතිමුතාය දෙන්නවණු දෙන් කලියෆාන එන ඉතුරු කදවි කුංගචෙතෝය හාතිමුතාය විදාලු තිමන්නා එන රක්කුලියාගේ තින්ස්තේක ජමලා පස්සතේ කම්බලේ බකරි දිනීමේ කලියෆාන බුනෙවණු කලියෆාන මා දීලෙච්චින් තෝය හාතිමුත්තා විදාලු එබ්බස් හාලේගා තියෙහින් නුබනාෂේ එම්මෙ දීලෙත් ෆරාදකි මය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අහන්න මිර්කෝගම් බාහරිය අච්චකේස් එකලංග අහන්න දෙවි තකෙච්චේ එකලංග අහන්න දෙවි තකදීගතරින් ආහාර මිහෙද කොරණි වරක් කුඩමින් බරකේ දෙන් අලුන් බලාලා රබ්ලින්ග දෙරේගා ખાસකොතේග දීලෙත් කමුතු පහ කරවේ අබ්දුල්ලාහ් බින් ජදාන් එනකි එන මක්කා මගවතිගා සවාරිගා දතුරු කුරා මිහුන්න පස්සේ හෙන් කෙවේ කොට බඩති තලිතක දොලගතෝග කාචේ භාට්ටාෆුන්නකම ඉල්මරින් බයන් කරව බාෆේ මිකතුන් එද්දුහකු මීන් තේයගෙතර කුජ්ජක් වෙට්ටි කරගෝගෙන් දියකම බෙස් ඉල්මරින් බයන් කරව බාෆේ ඉබුන කොතේබා බයන් කරව බාෆේ කේ රසූලුල්ලාහ හදීසුල් කරබිකම කලේෆානුගේ බොඩ්බේ බෙන්නා කලේෆානු ඒ දොලගතෝග හියලුගා හුන්නවාකම මානක ඉහා බඩති ඉහා වර්ගද දොලගතගෙන භාට්ටාෆුන්නනේ මිහුන්නටක කාබෝතක තයාර කරමට්ටක මානක මෙන්දරෝගතුගේ හියලුගා කලේෆානු ඒ දොලගගේ හියලුගා හන්නේකම කලේෆානු බයන් කොද්ද බාෆන් හැම ෆදෙන් අරබින් ෆිනිකන් ගද ಅಂದಿರ ರೇರೇಗ ಮೆಹಮಾನೊನ್ನಟ್ಟಕ ಹಿಮಾರು ಎಚ್ಚಿಹೀಗ ನುವತ ಕುತ್ತ ಎಚ್ಚಿಹೀಗ ಅವಳು ಮೇ ಮಿಜಮಾನು ಬಂದನ್ನವ ಕಮಗಾವಣ ಮೇ ಹುಳುಗಂಡುಗಂಡು ಅಸ್ಸಾಫ್ ನುವತ ಮೇ ಲಕುಡಿಗಂಡು ರೋಕೋಫ್ ಎಮೀಹುಂ ಮಗು ದೆಕ್ಕಮಟ್ಟಕ ಭಟ್ಟ ಫೊರೆ ಎ ಕಾಬೋತಕ ಚದಿಮ ದತುರ್ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಆದ್ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮೆದ್ಕೊಂಡಾಲ ಮಿರೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಬಕ್ವೇಲಾನ ಇರಾದ್ ಕುರವಿ ಯಮಾದ ಮಾರೆ ವೆಸ್ ಮಿ ವಾಹಕಾಗಿ ನುಣಿಮಿ ಒಬ್ಬಯಾಕು ಬದ್ದಲುಮ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಆಯಿಷ್ಟ್ ಹಸನ್ ಉಶೇಳುವಿ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಜಮೀಲ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ والسلام عليكم